100 godina sporta u visokom se obilježava u ovoj godini, mada je 2009. bila 100. I u okviru Visočkog ljeta 2010 realiziraju se programske cjeline ove manifestacije. Promovirana je brošura 100 godina sporta na općini Visoko. 20. jula u okviru Visočkog ljeta 2010 upriličena je centralna manifestacija u ciklusu obilježavanja 100 godina sporta u Visokom. Sportski savez općine Visoko organizirao je proglašenje najuspješniji u 2009. godini jer ta aktivnost nije obavljena u planiranom roku. Najuspješnijim sportskim kolektivima i pojedincima te sponzorima visočkog sporta dodijeljene su nagrade i priznanja. Specijalna priznanja Sportskog saveza Visoko dobili su grupacija VGT osiguranja i planinarsko društvo Visočica Visoko. Priznanje za životno djelo dobio je Fikret Hurem, koji je svoj životni vijek posvetio visočkom rukometu. Avdo Trako je najuspješniji sportski radnik u kategoriji invalidnih sportova, a u istoj kategoriji priznanja su ponijeli i Suvada Mameleđija i Esad Novokmet. Najuspješniji visočki sportski kolektiv u 2009. godini je Karate klub Visoko, koji je u 100. godini visočkog sporta i obilježio svoju 30. godinu od postojanja. Priznanje za sportskog radnika godine ponio je Kenan Fortuna. Trenersko priznanje godine dodijeljeno je Salki Lukhođiću. Sportisti koji su ponijeli priznanja po sportskim disciplinama su Mehmed Prelić je najbolji rafter kluba Eko Viking Visoko, Alina Rajkić najbolja je ritmičarka ritmičkog kluba iz Visokog. Najbolji kuglaš je Dženan Ganić, a Armin Hajduković je najbolji visočki karataš. Na samom vrhu najboljih visočkih sportaša u 2009. godini su u juniorskoj kategoriji Nihad Džino. Najbolja sportašica za 2009. godinu u Visokom je Ermina Bukurević, dok je Malik Čabaravdić najbolji sportista Visokog za 2009. godinu. Na ovoj manifestaciji je promovirana je sportska brošura koja donosi sažetak o 100 godina sporta u Visokom. Alen Jazić, urednik sportske redakcije javnog preduzeća RTV Visoko, autor je ovog projekta. O nastajanju brošure razgovarali smo nekoliko dana poslije promocije. Kao što si kazao, opština Visoko i Sportski savez su se odlučili da prilikom obilježavanja 100 godina organizovanog bavljenja sportom na području opštine Visoko izdaju svojevrsnu brošuru u kojoj bi se napravio presjek rada svih sportskih organizacija u proteklom vijeku. Zaista jedan poprilično obiman posao i nezahvalan, pogotovo što se radi o Balkanu, dakle o prostoru u kojem se svakih 20, 30 ili 40 godina mijenja politički sistem, dolazi do radikalnih promjena na samoj bazi organizovanja kompletnog društva, pa onda naravno i sporta. Alen Jazić, autor brošure o 100 godina visočkog sporta, ne krije iskušenja pred kojima se našao u radu. Da, naravno da se ovdje moralo misliti o mnogo čemu. Ipak je ovo Visoko, mi znamo da je ego naročito izražen i da se trebaju mnoge stvari itekako dobro izvagati, izbalansirati. Onda sam došao zaista u takvu situaciju da pokušam u ovu brošuru prenijeti, odnosno izvaditi samo one dijelove stvari dokumentacije koje su mi bile dostupne. Dakle, bez obzira na to što je u pitanju 100 godina, ipak je veliki broj ljudi još uvijek i živ i radno aktivan u sportu. Pa naravno oni mogu dati svoj sud. Iako se ne preferira ovdje ovih posljednjih 20 ili 20 godina, onda ću kazati da je zaista trebalo mnogo šta razvagati i osmisliti. Bazirao sam se na pisane tragove. Ono što je stajalo u knjizi koja je urađena 1989. godine od grupe autora u povodu 80 godina organizovanog bavljenja fizičkom kulturom i sportom na području opštine Visoko, te na novinskim izvještajima kako našeg života, tako i sportskih novinara koji su živjeli i radili u Visokom, te naravno nekoliko meni dostupnih diplomskih radova naših ljudi i Visočana koji su se bavili sportom i koji su diplomirali na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu. Autor brošure o 100 godina visočkog sporta, novinar Alen Jazić, ističe da je ovo samo dobro polazište za sveobuhvatniji projekt.
Svakako, ja ovdje zaista nisam imao ni vremena ni prostora. Za 18 dana sam predao rukopis, za nekih mjesec, možda 35 dana od ideje se ovo pretvorilo u konačnicu. Naravno da to nije ni metodološki ni naučni ispravno, da to može predstavljati neki rad koji bi mogao da ima neki konačni utjecaj. U svakom slučaju, ovo neka bude povod ljudima koji rade u sportu ili ljudima koji su oko sporta, da naprave svoje klupske monografije ili ako ništa, da se napravi jedna monografija o nogometu. Pa neka tu stanu i Bosna, i Visoko, i Moštre, i Opštinski nogometni savez ili recimo košarci. Evo, rukomet je recimo to uradio. Interesantno da su to uradili i kuglaši, ali da nemamo još adekvatnu knjigu o uspjesima nogometnog kluba Bosna. Recimo, prije rata je to uradio kolega Živković za fudbalski klub Stanicu. Dakle, Stanica ima svoju monografiju, naravno sada je to već poprilično davno objavljeno, a nogometni klub Bosna još nema u onom pravom smislu. Neka ovo bude samo povod da mnoge stvari koje nisu stale ovdje, a imao sam ih na raspolaganju. Ne mogu reći da nisam imao na raspolaganju, nego sam bio ograničen i vremenom te prostorom. Morao sam mnoge stvari strpati u 30-ak stranica, pa sam ja to prelomio na nekih 50-ak, što naravno nije dovoljno. Eto, neka oni pokušaju dalje, pa da se na svaki mogući način dopunjavaju ti izvori koji neosporno postoje i faktografija i fotografije i dokumentacija, nek se izvadi iz Sehara i Budžaka i neka se na adekvatan način obradi. Imamo mi ljudi, imamo i resurse.